بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أنجل بتدر بالإسلام باوي يتد سبحانه وتعالى او بجو وawdo senido mo ronkata du'ano burnaado tagefango Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nen fop e sahabaɓe makko ɓen fop e kala jokkuɗo laawol ɓeeɗo yo Allah waɗu en e maɓɓe musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna kala wonɗo e darde nde yewtere ɗo e daroyɗo nde yewtere ɗo e feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo yo Allah waɗu on fop moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna kala ñoƴƴoyɗo ɗo feƴƴinani nde ɗo goɗɗo yo Allah udditanoymo dambude aljanna ɗen foppo jeetati o naatiroya kala ngal o faala yawmal qiyama musidɓe julɓe tedduɓe min landike kadi si on juuli e jam Allah tawni en hikka yo tawnu en ko feewi kala mo tawnare e meɗen yo Allah taw hara o yaafike mo so ƴettitimo musidɓe julɓe tedduɓe mawɓe men faatiɓe ɓen fop kala wonɓe jam e nema kaɓe woni ton e gaburuji maɓɓe yo Allah duminɓe mawɓe men faatiɓe fop kala wonɗo ton e sattende ko Allah jogi newende kala jogi yurmende yo Allah ittuɓe e sattende sabu yurmende makko o naɓa ɓe newende mi toriki Allah min o wonɗo e wolde ɗo e ono wonɓe lan darde e ndaroyeyɓe e feƴƴinoyeyɓe yo Allah wurnu en e hoore ɗan gurna fodde ɗan no moƴƴani en Allah men torike ma ñande anduɗa ko mayde nde woni ko moƴƴani men Allah men torike ma ƴettitumen nden ñande ya rabbal alamin en artiga darsu meɗen wowuɗo har hiɗen fowti sabu juldere nden ɓayne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ñalande iidi ko yawmu aklin wa shurbin wa zikrin wa lahwin wo iidi ko ñalande ñamugol e ñalande yarugol e ñalande jantagol inde Allah e fijundaruji dagiɗi jonnon inchallahu yontere hande hari ko ñalande arafa feƴƴi yo Allah taw bakkatuji meɗen duuɓi ɗiɗi yafama yo Allah taw en fop meɗen enen e mawɓe men e ɓeygureji meɗen fop e julɓe Allah fop e renɗinama e natugol yiite jahannama ya rabbal alamin Allah tawni en o arafa hikka 2020 yo Allah tawni en arafa 2021 ha yeeso ton kala mo tawno yaari meɗen yo taw hara o yaafike mo so ƴettitimo yo Allah yafano en musidɓe men julɓe faatiɓen fop kesum e kiɗɗum tentini oustaz meɗen oustaz Chérif Diallo hande kadi en fotti ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo ka juulirde meɗen masjidu ibadur rahman e nder Bruxelles laken fi darsu meɗen wowuɗo mirasun nabi sallallahu alayhi wa sallam Ndonndi Nelaaɗo On sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe accani en ko hande ko honɗum yewteten ko toɓɓere wotere ko tawata nde heɓaylan nde heɓayma ko wiyete kon jarrabuye الصبر على البلاء muññagol e hoore jarrabuye no woodi ɓe Allah jarri borta hara ko honɗum hara ko nawnare no woodi ɓe Allah jarri borta ka sonnajo no woodi ɓe Allah jarri borta ka modibbo no woodi ɓe Allah jarri borta ka ɓiɓɓe no woodi ɓe Allah jarri borta ka mawɓe ma no woodi ɓe Allah jarri borta ka ɗaɓɓere nde yaaja ma nde ɓitta no woodi ɓe Allah jarri borta enen wonɓe arɓe occident ka heɓugol kaydiji no woodi ɓe Allah jarri borta kala ko memminɗa hara hino satti no woodi ɓe Allah jarri borta hara kala ko memmini no hoyi no woodi ɓe Allah jarri borta ka yewtereji no woodi ɓe Allah jarri borta ka gandal no woodi ɓe Allah jarri borta ka jawdi no woodi ɓe Allah jarri borta ka laamu no woodi ɓe Allah jarri borta ka teddule no woodi ɓe Allah jarri borta ka nayewu ka mangu ko sifa wano non Allah jarribora e neɗɗo e bande e fof kullu insanin yubtala bi qadri imani neɗɗo fof neɗɗo non o jarriborta yeru embere imanu makko si Allah jarribere ke ɓuri ɗum ɗon tun on tigi yedday joni noon musidɓe julɓe tedduɓe hande en ƴettay jarrabuyiji ɗi hiɗi ɗuuɗi kono en ƴettay hande fii ka nawnare fiyono nawnare hino fewndi ko wiyete coronavirus yo Allah danda on fop moɗon nde nawnare mi toriki Allah nde nawnare si nde yeruɓe ɓe nde woni sabu faatiɓen fop yo Allah wattuɓe ka liste yanɓe shahid mi toriki Allah nawnuɓe ɓen fof fewndo ɗo nde nawnare
yo Allah ndikkinɓe kala ɓe nawnare ɓe yo Allah ɓeydi waɗugol hijabu e maɓɓe goto yelota ko nawna kono si nawnar nden noon ari ko honno jogitorten ko ɗum ɗon woni darsu meɗen on hande jentoɗen ɗo hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam accani en mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki tawata wallintinayi fondo bani adama ko filli hadis on ko abdoullahi ibnu masud wo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ma min muslimin ala wo e julɗo duhiɗo ma suddiɗo paykum ma mawɗo yusibuhu adan heɓay mo lorra ko wiyete o lorra ɗo ko kala ko tawata welata wonki maaki foti ko e ma foti ko e ɓeygu ma foti ko e ɓiɓɓe ma foti ko e mawɓe ma foti ko e weldiɗɗo ma foti ko e njatigiɓe ma foti ko e kawtalɓe ma foti ko e jawdi ma foti ko e biyenji ma fop kala ko heɓuma immorde e lorra ɓeyni min maradin wano wanawnare wano perdugol jawdi perdugol ɓiɗɗo perdugol giɗo kala ko wiyete ko lorra wo famasi wahu hara hina nawnare kadi kala ko woni kon hara dow ko lorra welatama wonkikin a falanoka yo heɓe ɗum ɗon non heɓima wo illa hatta llahu sayyi'atihi si wona allahu on woocay bakkatuji makko ɗin sabu on sonja nde nawnare ko heɓuma ɗo muññiɗa wo allah woociray ɗum bakkatuji maɗin o tettiray bakkatuji maɗin o samminiray bakkatuji maɗin kama tahuttu shajaratu waraqaha wano leggal samminirta kaaki muɗum no andirɗe non leggal hara hingal jogi kaaki joni non kaaki ɗin ɗi yoori hendu non waɗa nduluru waɗa no yiruɗen kaaki ɗin samirta non ko non neɗɗo so heɓi muusendi wonki nawnare ma kala ko lorruma e ɓandu ma a muññike andu ko non bakkatuji ma ɗin samiri ko non laaɓirɗa e bakkatu si tawi a muññorike li wajhillah mi anda si yewtere ande namike musidɓe julɓe tedduɓe no gasa menen mawnuɓe ko nakiriɓe men famata si hendu waɗi joni hara ko fewdo ceeɗu hara tawata kaaki ley fof yorino no ɗuyoto no saamiri non ley lekkikin ko fittuɗa o ko fittuɗa sono be haray tigi tigi on kaaki ɗi no yen wo a sa heɓi non lorra sa heɓi muusu wonki sa heɓi nawnare ka ɓanduma no yireten non ɗen leɗɗe no saamira non ko non bakkatuji maɗin samirta laaɓa e bakkatu si a muññorike li wajhillah inna allah hoddiri nde nawnare ɗo nde heɓayno lam ɗum noon foti ko muusu hoore foti ko muusu reedu foti ko coronavirus yo allah dandu en kala ko woni e lorra hun ko heɓuma an bani adam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hay hunde heɓata bani adam hay si ko bullal yuuma wiɗa allah hoddirino ngal ɗo ngal yuwayla ñande mi heɓuno balɗe 100 ka nder tege yumma allah hoddirino ɗum ɗo wosiwna hara ɗum ɗo woni sabu a laaɓi e bakkatu musidɓe julɓe tedduɓe ñande go nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landino seydna aboubacre ene ko honɗum yiɗuɗa e aduna o wowli ɓe landi seydna oumar piiji 3 o wowli ɓe landi seydna ousmane piiji 3 o wowli ɓe landi seydna aliya piiji 3 o wowli e wowlino fi darso o aroy nelaɗo sita landi abazarrin ɓini ya abazar an kadi yetolan piiji 3 ko yiɗuɗa e hoore o aduna jento ɗen ɗi nanen ɗi moƴƴa abazarri ko honɗum o wowluno no gasa simi wowliɗi ɗo joni woɓɓe yiɗata goto e men yelotako ɗin kono sen nanoyi joni ko fi honɗum o suɓanino ɗin ɗon en foppo en yelotoɗi abazarri o inni himo yiɗi o aduna piiji 3 pet piiji 3 himo yiɗi e hoore o aduna womo yiɗi ko wiyete kon almaradu nawnare ngalɗini jooɗiɓen fap ɓeyni hi woɗiɗa ɓum ko honɗum wo aljuu miɗo yiɗi ko wiyete kon heege jama fof ndarendir ɓurti ngalɗugol jooɗinoɓe ɗum fap ɓeyni tato mum ɗum honɗum ɓeyni wo almawtu mayde ɗi piiji ɗo 3 ɗi miɗo yiɗi ɗi no welanam
adna on fof e kala ko woni adna si moɓindirama ko ɗi piiji ɗo tati mi ɓuri yiɗugol. ɓeni ɗo abazarre ko be sarhanamen ɗum ɗo ko honɗum yiɗanɗa nawnare, ko honɗum yiɗanɗa heege, ko honɗum yiɗanɗa mayte, ko ɗo darnete yewtere hande. oyni ko honɗum mi yiɗani nawnare, woko fiyo bakkatuji an ɗin yaafe fo ndaridiri onni wayi ɓay Nelaaɗo maki sallallahu alaihi wasallam kala lorran ko heɓuma nawnare hare bakkatuji ma ɗin montama. miɗo yiɗi nawnugol wonde fiyo bakkatuji an ɗin fop monte. jaman fo tawi himo jogii gonga. enen kadi kala ko muusi e yo Allah taw hara bakkatuji meɗin montama ɗon. ɓeyni yeetimen kadi ko fiyo no innaɗaɗa yiɗi heege. o inni ko fiyo mi andu alhaali miskiniɓe Allah ɓen, fiyo mi wawɓe okkorde si tawi hara miɗo jogii. sabuna si a hoori ñallal fewndaga futuro woni e 22h, a anday miskinɓe goo no woodi ko noon pettuɓe woniri. sa ñaami tew ha a luttini andita woɓɓe heɓi ɗum wo laabi ɗiɗi e nder hitande, julde suuma e julde donki. hara ɗum kay ko kuccum gooto. yo fami ɓeygure timmude yoɓe defu ñande julde hara ko kilo gooto. hiɗen andi kilo ka meɗen a tamay ka jungo ɗo hara nden ñande hiɓe welti. andita noon an no woodi woɓɓe meɗen fewndo si maafe defama tewno toon ɓe memata, si haaju yahama rigara addam ɓen hay son waɗari tewu, si ɓe ñaami kadi tewɓon ko ɗo wona accede. hara woɓɓe no jiɓi si ɓe heɓa huyre tewu nde wotere nder hitande. wallahi summa wallahi goɗɗo nawni o yehi ka labtane, docteur jon visiti mo ha o gayni ko windanimo ko wini o yawo soodoya tewu o ñaama. o wini o eto ñaama tewu ko fanni o nder balɗe 3 e nder yontere nde, ka o waɗoyno ɗum ɗon o dikki. subhanallah. andita noon alhaali ma on, udita firgo ma on daara est ce que hiɗe anditude fi ɓen ton. awa abasari kanko de winno mo yiɗno heege weeleede fiyo anditu fe ɓe miskinɓe Allah. yo Allah waɗu en anditanayɓe miskinɓe Allah ɓen okkoraɓe. gollitiren ko Allah daali kon, innama nut'imukum, ande ko min woni ñamminirden ko liwajhillah, ko fi Allah. la nuridu minkum, min faalaka e juuɗe moɗon jaza an joddi wala shukura wona weltanede hayso ginnare men albarka. ko li nut'imukum ko liwajhillah, ko fi Allah, ko Allah ƴetti ɗe jawle addi jonnilan yomi senditan hanuɓe hendade ɓen. neɗɗo ittayɗo sadaka ñamminayɗo yimɓe, ittanayɗo yimɓe heege e ɗonka e mapunde, himo tawa eɓe Allah waɗoyta ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama. si foppu daroyama ka dargal mo beeno mapodi e hoore mo, hiɗa rondi ɗo golle ma ɗe moƴƴi ɗe boni hino ka hoore ma, mo beeno darori no tagirano hara hay mora hun gara ala e ma, hay ko sunninaɗo kon e on tigi hara hino arti. ko nden ñande neɗɗo dogata ɓiɗɗo mum, ɓiɗɗo doga nene. yawma yafirru lmar'u min akhihi, doga siɗɗo ma, wa ummihi wa abihi, doga nene ma, doga bemma, wa sahibatihi wa bani, doga ɓeygu ma, doga ɓiɓɓe ma. Allah ini li kulli mri'in minhum, no wodani kala goto kala e maɓɓe sha'anun yughni, fiyake yonayɗo mo nden ñande harana wallugol goɗɗo. si tawi noon ko a ittanaynoɗo yimɓe ɓen heege, ko a ittanaynoɗo yimɓe ɓen ɗonka, ko a surraynoɗo yimɓe ɓen ka aduna, ko a okkoraynoɗo weelaɓe, ittana tampuɓe ande, Allah nden ñande o suutete ɗon hara nange no adda ha e ko e men yeru embere sogonal. ka tawata annabi adama suusata tefalngol tageefo, annabi nuhu suusata tefalngol tageefo, annabi musa suusata tefalngol tageefo, annabi ibrahima suusata tefanoygol tageefo nden ñande, annabi isa suusata tefanoygol tageefo ngol nden ñande. ɓeeɗo fof huli hay udditugol hunduko mo inna Allah ñaawu hakkunde jiyaɓe maɓe. mi sikki tun haray satti njaatigi hakkunde aden e njaatigi mum o suusata intervenude. mi sikki tun haray satti. annon o ittayɗo sadaka ɗo, Allah ƴettay ma nden ñande waɗama ka ley ɗowdi arsi makko. njeeɗiɗoɓe ɓen ɓe Allah ɗowdinoyta ka leydi arsi makko. wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, neɗɗo ittuɗo sadaka, fa akhfaha, o suuɗimo, o jonni mo hanaɗo jonnede on, hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu, hara ngo jungo makko nano ɗo, ngo wawari andude ko ngo jungo makko ñamo ɗo okkitiri, hakke ko suuɗi na waɗirgol yingo. ko Allah o holluno
sadaka makko on naamin mo o holli on nden ñande kadi suutoyamo hakkunde tageefo ngon fop waɗamo ka ley ɗowdi arsi makko hara tageefo ngon fof no soti ɓeyna ɓeeɗo kadi ko honɗum gollayno ko ɓe waɗirayno golle muɗum ɗen fi Allah innama nuɗitimo kulli wajhillah ko fi Allah mi waɗirano Allah yewti fe e suratul layl o inni wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza hay goto e maɗa en mara joddi ko yoɓoytene ñande illa ibtigha wajhi rabbihil ala sina ndindi waɗirnoɗa hara ko fiyoygol yeeso joomi ma fi Allah waɗirnoɗa ko ndin hettoyta nden ñande sabu koye sadaka ko ɗum aba zarri kanko inni haray himo yiɗi o heege fiyo andu alhaali tampuɓe ɓe naya ɓum tata ɓum ko wayni womo yiɗi almawtu mayde ɓeni ko fi honɗum yiɗanɗa mayde sa yeehi a artata o yini wo ko liliga hay rabbi ko fiyo mi yiidoy e joomi an ala ko foti e yiidoygol e Allah yawmal qiyama ala ko ɓuri e fotude kon fop yiyoygol Allah yawmal qiyama ala ko foti wa yewtidoygol e Allah subhanahu wa taala joni noon on wawata yiidoyde on wawata yewtidoyde a wawata mo yiyoyde sama yaari laawi ɗiɗi ala fi yahugol laakara laawi ɗiɗi ala fi yahugol ka Allah si wona mayde o inni ko ɗum miɗoyni yaɓɓini yiɗani mayde ko li liqa'i rabbi fiyo mi yiidoy e joomi am hommoye meɗen añata yiidugol e Allah hay gooto sina tawata golle ɗen ɗe moƴƴa si golle ɗen ɗe moƴƴa wallahi a yiɗata yiidugol e Allah kono si tawiɗa felliti ko wonɗa e gollude kon hino moƴƴi no yaadi e deftere Allah e sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam hiɗa tanƴini ha felliti ko noon nelaaɗo gollirno moɗi haray mo golli lewru timmi hitande timmi on hato jini e joddi ko hombo yoɓata koko wonɗen juulude horude hajjude jakkude jokkugol enɗan ɗiggalngol nene e baaba moƴƴagol e alyatimaɓe darnugol juulirɗe waɗugol lekkolji waɗugol koloyi waɗugol kala moƴƴereji ɗin fop ko hombo yoɓata ɗum ko wiyeteɗo Allah ko honde tuma o yoɓay ma goɗɗi goo fuɗɗotoma yoɓude ka aduna ga kono joddi timmundin ko tuma tawoyɗamo ay ko fi makko waɗirnoɗa mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓi en ko ɓuri moƴƴude e jotti wonɓe wadde fi ko nanguɗen fi nde juulirde wata Allah yoɓiron si wona natal aljanna yo ittamon andeji adna e lakara ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe khairul kalami ma qalla wa dal ko ɓuri moƴƴude yewtere fof ko hakkinede harande juuta mi darowo ɗo inchallahu darsuji ɗin ɗi fuɗɗitike Ndonndi Nelaaɗo ndin haray en janngo inchallahu e 20h heure de Paris si tawi jon janngo jaɓi si tawi kadi hara hina ɗum yo Allah taw hara o yaafike so ƴettiti en mi toriki Allah subhanahu wa taala musidɓe meɗen boyno toridoaji en ala wolde inɗe ɗen kono Allah no andi mo be ko mapori yo Allah ittan mo be mapunde mum marɓe foppo yo Allah ɓeydanɓe ɓe jogaki foppo yo Allah on okkorɓe marɓe jamɓe ɓuttuka ɓeygureji mon yo Allah on duminanɓe nawnuɓe yo Allah on sellimɓe ɓe nawna mi toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah on woɗɗin nayi inno yo Allah on dandu ko yo Allah woɗɗin wonde ara seeɗa mo be men no mari ko iman kono iman ma ko ɓurtata jawde ko sa nawni mo be men goy no andi mayey kono sa nawni haray tigi tigi hiɗa ɓuuri e feldude ko ɗon nawnarne ko ɗon mayde ɓurma ɓadade fi honɗum si goɗɗo maayi ɓe tawi hari o no nawni wina o ko accident o waɗi o ko honɗum waɗi bi mana hino ko hakkillaji meɗen goɗɗo maayi o simo nawni a Oustaz Chérif nawnano Allah ƴettitiɓe ɓay balɗe lanni ko honɗum warata wona nawna ko lannu balɗe woni ko lanna heewi e buy mayɓe hara hino selli acca ɗon nawnuɓe ɓen Allah ko en timmode labade timmode moƴƴere hara o longidiren kalimatu tawhid mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yalla yaafo maw meɗen moƴƴina e ɓeygureji meɗen hara inchallah en jongo si tawi joni janggo jaaɓi siko aksu muɗum kadi yo Allah waɗu firdawsil ala werde meɗen haray ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles ka page meɗen Facebook laawol kisal o ka juulirde meɗen masjid ibadur rahman haray e nder laken Bruxelles wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh